Hello, Assalamualaikum. Okay, alright, Damia. Dengar tak tadi? Saya lambat, saya baru lepas mandi. Oh, tak apa, tak apa. Saya pakai skincare kejap. Oh. Okay, tak apa. Okay, jadi dengar tak tadi saya main lagu apa tadi? Tak. Ah. Sekejap aku habis. Oh, lagu etis, Halazia. Oh, okay. Alright, jadi macam mana? Minggu ni ada cerita best ke nak share dengan saya? Sebelum kita start kelas.